Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Halor kajingsa bernyam kebalami bapersha ya kajingbu ne penyeng ya kidur jisu ne kino ya papenpau ya kanyam Kristan Haka School Sacred Heart Secondary School Marmany kabadon hajan kaput ke Asam bat kumju kiwei ki school mission kinong yalam joka senjuk ki sengrang ba Marmany area lembat ke Joint Action Committee ki bakentup ya ka RBY DSO RBYF HYC hito bat amka menta ke sengi arpakanai terik rempang kila lej ban kenduk sendon yau Deputy Commissioner karibhoi ban bu kajing ujor halor kati kamat. Ni nakaliang ka Joint Action Committee apo jong kene ka Joint Action Committee ngidon ka senjuk kirang ba senang napo ki Erman area nanta nakaseng RBYDSO nanta naka HYC Umdan Circle bat ka RBOF Umdan Circle iwan hangne ha ka bayade bat ketuka phang ka bayade bat ketuka jingja apo Marmany tena kaliang ka jungi hakane ka sni ngilawan bu ka jingtho apo DC kumjuro hapo SP office na banta ban monitor ban yarap habyade bat ketua jingja hoi takaliang jong ke amkar kidon lang hangne hadin bangilawat nia ya kana jingja kadon sha kata tenangi kerpat akibar ka an kumjuro ka district administration makin siobha ban pej bha habyade bat kane ngikwa ya jingsuk kandon kumujulong barbor hapo jong te kathan Marmany area ngim kwa kiwi kin pentut hak tiga jaka nakaliang jungi ka RBOF bat kiwi kisang kibangi don lang ka Action Committee ngi kwa ba ka jingsuk kandon rangkat hak tiga jaka bat lada kane ka jing pentut kadang don nakapor sakapor kamut ba nakaliang jungi ngim la mensusngap bat ngi kwa ba ka jingsuk kandon rangkat hak tiga jaka de nakaliang jungi ngi ai kublei ya DC ulai yang ke asuran ke babiang bad ula kular yang ban yarap ban pha ki police personal ban investigate habyade bat kene kam bad ula kular ban pha ki police akat ka thai dan nakal yang jungi ngin nyite rangkat bad ka district administration nang ne shikmat ngin sapej pro hakan kapor ngiwan hangne kumba ki perluk nungkren bahmat kila kren hagaba ngelayo ya kataka report limbaga social media kami hak arpnya utarik jong ne punai hak ba kaladon kejingong ba kaladon kejing maham nakaliang jong giri usit nyam hak ba kekuak ban wain dan ban prai ka durmut jisu dan kini no ki traditional design lan ke symbol hak ying mene lan hak school ke ni nakaliang ka amka ni dap sukia bat ni yosio habang yosio ya kene report ni sosit jur ban penunjur kena por baki mudi banilam bakla hak bangi nad ban syang don apa ni jing sup sungsan kemudian kena ka jing thut te ni kerpat ya ka district administration ru kumba ngilap ya kendu ya i DC Badan Burom jingi berjur SP bakin ai yang kata kejing herap ka police patrolling kenang ban light na kata kejing mah bat hak nengpor ni nakaliang ka amka nginon kejing sngow kia hadu kata bat ngidam ailat hiru ya kum gitu ki brio ki ba wat menra ya kejing kelumar hagi sunong kitau hagi melang salang teh hak nengpor kenturu ya ki kilok ki parau beatre nak bata kejing ba hagi melang salang bakin ya trilang kenang bakate ka kam kejing temu jong kita ki rusit niam ki ba wanra kejing kelumar kin muyolat bat ngino mailat hiru dalele nak bentak kejing warak kejing snu ha kenika ribet ke jalan kejungi blesibon sempat ngai kulai gini ke Joint Action Committee bang lawan lang kene kapor ngaru kumui inong yalam giberitam bat ngabat kumu senjuk ram asyong Sharman ti ngiwan ha kene kapor layak banyak kendu USP
nadu menen ngelai kenduk ban mentar siru ngelai ban ne kenduk EDC badan buram bat komju DSP te ngelai ban submit ya ke bala jia nang kajingwan jungi kalong kajingwan jungi mentar si kalong bangin wanra kajing sungsai ti kuman syua tu lengkot habede bat kene jinjia kadon kata ya simlai ka baladap kadon ka wei ka jingyalang kaba kerteng kaba shot kaba mela ban khot lengkot kadai ka Ketifa lani Karbi Traditional Faith Association kata ka jingyalang lani kata ka meeting di Panlong ha Shiliang Assam kabadan ha border Assam Meghalaya Assam ti hagabidai bat ka meeting le sengi kinong shinong jong ka area hi baro ngim tip gimbana te kalong kaba songlongo kalong ma hagasi nongkong kala dai gasi kaba kimi pa ki haban sanran ya lagi kon te kita ki kon jong ki don ki kimi pa ki bawan bu school ha secondary school marmai te kai kaba penlongo kalong ba katkum ngi tu jong i sister tu yang ba kadon kajing ya keren ha kata ka simplai baladap bahkan ba kibtha kadon ka rai jungki bakin sa weng no ka statue jong ka school ka badai ka kadur jong jisu ha badai bat kade ngaru ngalai jimot ji ba pindai ban kuslai hadin kata ha next day pan ngai ha new aga apo assembly bagi akran tekane ka penlongo yang nambar pengamtip hagano dor kala purstet ha bedi bat kene te kumen syutu ifi kniat ha bedi bat ka taga poster kata te hadu bentang 4 UI bat ngi ha gini gi WhatsApp bagi aski apni hanrai daga dor khmat lane ka bang UI te ngimpat UI ka ngala persyang menkeli ya kini gino yalam di badan Shiliang Assam ru le sahdu kan ojin sya kata tengam tip anrai kabar bali kalong ba katkum yitu sister kalong ba hadin RC laisi kinsa ai kajing thok na kaliang kata ka association ne kata ngam datib ha anrai yong lada kim weng kamut kinwan da kata kinhun bakin kinweng no ya kata ke tissue jung jisu kadu jisu ma habedi bat kene ngiru inat bijing songkya kumbang ala dep keren kadi kesin ke menongkong le sa po Meghalaya kebapan jujia menno